Anyang laki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay Mau, iso dayjay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan dayjay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan latan ah. Si kaki dimot. Uray hulugan basta makuna alugan. Kan makuna ako kwayaw. Sa bagay matkit di ah. Kat intun ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Ada basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay napalabas ko nga min ida-idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da ngay ti kutse. No pang service da laeng akat adamot ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak day dyan, magpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amo kung sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, impagpakalang aruda nga pudno. Alaman nga rod kumare, inton Biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik amanamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Biyernes bakay? Kayat na adi, amumot nanda di kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Among matan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay mo kit diya, ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita, no di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to at kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tagduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumari, ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana, kas kadaan niya dita. Anya? Ket, anya ngay tilugan da akabarbaro, kotse ka di? Saan kumari? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin kuhana kat hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana.
Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan itulugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pailaan kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, tarkin ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, nagbadbado. Agtiltil layo, nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kotseta inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba kam? Kwa, nakapulas kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo masiguro timbaga tasawa kanya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gapo ta elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga kasawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba yun mo tayo, Brenda? Nagturad mo na yung bagay ti kastakin ka, kumari. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa. Nung kasjay mo ti sungbat da. Una yun ti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray ti lugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kapot ako chikano tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumot ti bagbagada iti nasabat ko. Never mind them. Saan man nga isuda ti mga dadalin taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madanimot ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y lang ang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least takot niya. Saan nakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf, presentable ayan no kasjay nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din.
Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiday tang imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami a hulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada ang nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang kaw. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kasta mo tan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laeng? Kano kunada asan nga us-usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laeng. Anya laki din. Unayin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Ti lugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno da pagpasiga da. Ken adda mako na alugan da. Nya laki din. Ay katpudno day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansin ng talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki day. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huli nga rod ba kahit? Kasano nga ta da ito yan? Sapay nagpada tamad nga ang trabaho na ita. Sigurado nga damanan umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mong amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyo ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang iti umutang. Sana balit abayadan tamay. O sige, tapadasat man ti mapan umutang kini bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat, kung naklakid din o sino ti tumanok to. Si kamat gaya, Mari Brenda. Nasapak nga imay dito balay mo, ta umutang ako ma. Anya, utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't tin Nako, I don't have enough money. Tapno ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan alugan. Kamawang nga trabaho yo, ha? Anya? No mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbay, jo, iti binulan. Nagirwar kayo gayam, nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan, tapno pang display. Saan ka tay, ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagbagang kan. Kitaan ti alfalugan da ay rin, nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybay da iti binulan da kayo nga. Ha? Sa nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan nga agbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagang. Napaiswan ka kung ang gidi, ah? Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang di may pautang ko ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lang, hindi na. Apay ngay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kayo? Ginuyot dan. Anya?
Anyamot tan di kasta biyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anyangay nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Taykas man. Sa nahuluganay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manyangan. Kasta talaga tibiyak. Naimbag pa'y tilugan da rin taadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idinapalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutsiyo. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan, tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan nyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oh, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama paray. Ayan na nga gilugan nyo nga may. Ano mo ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan me. Kasta ka day paray. Naimbag ka pa'y pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababayin laki di akas taunay apasigat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gaputawan ibayad yon pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam na ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nay, kasla ni sungak mo ti agpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tiyawanan pa'y nasunga. Oras hindi pa naturog. Amadakit din agpupukaw. No, sino ti lumaban rumal? Ala. Salbag kayo amay. No, siya. Awan ka po dang gawunak tumat. Mariusep. Net, ipigpig sana ti pukaw na. Ay, ti awanan pain at talaga day sungak. Kanayon latan akas ta ti aramid na. Unang runanang, ilagbain. Nakaw. Tunggal mabartak. At datang agpukpukaw. Pinala. Unamlano ka ba alam na amin at at tao? Nakalaslas tugkit supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kwan ha. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti kung nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak aso po. Anya matan ni sungak. Nalabas matan day jay nga aramid na. Napalalwan naman tinagbaro ta kidirabi. Iso day dyan, nagpukapukkaw manin. Di nga tamabain itikas jay nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amindigas dyan nga style ti tao. Kat saan? Ay una yan.
Jak nakaturturog idirabi gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga ron bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit di. Bayam, lasyak tuman timang bagbaga kayo kwa na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana balit agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka, taing ka manin agpok kapukaw di ta kalsada. Una yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay laki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamla no naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayag arumwar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkarita kida. Di rimorda ko ma. Ay, tsak amukan ka syungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagadaw. Yaman mo. Ikalagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karakaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? Nung sana dagiti karoba, naglalastog paray. Salbagda kay di amin, ao. Anya? Mawamatirumar, oray may isang. Takro da mga gayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw, no. Awan din na to rin amang labang kanyak. Lastog na lang, at aga daw. Mabutang na, ti bagay ka maskula daw. Masal, pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karakarit kan ipampanakkel mo? Ay, siyempre, ati, iyak. Iso dagiti lastog akaruba paray. Lastog da lang ti adaw. Kinapudno na, mabutang da kanyak. Bakla damin na, hayan niya laki iti, kukulada. Nasaya at tanagranata si kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninanamay. Pudno mo, ngamday, pangaasim man, ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo, di na minsan arabi ay. Ha? Adaw, ti kaaruba nga apektado, gapo iti panagpukpukaw mo. Imbes nga oras ti inanangam si kamat, ada ka di taigid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't kung harap nana, apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kita lastog akaruba, nana. Lastog akaruba, kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog, dito ayan tayaw. Ninanamay. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala, unay mo dato yung nanan. Ayak! Abay syungak, talagang nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man, unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Gada ka man na sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka ang matidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni anti mo na manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay, man ano ngay bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagiti lastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal mabartagak. Ay, kaya isuda ati umakariti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Bakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayat din na ulimag.
Salbag! Kinapudno na kumare. Siya kun at talagang asawa na ti mababain kadagiti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanaon kumot abagbagaan, ngam awan latta. Lastog na latta tinagado. Ay, una yun ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Nakunamo na kumare. Agasem man, binagbagaan pa nila kay mo, ni auntie mo na. Kansyak nga asawa na, ngam awan latta. Jak mo, no adda pa nga tanamnaman ang agbalbaliw. At dalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga am lata. Saan ka ama pukpukawan itinamnama? Addan to lata. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na aming titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot kuma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ngam awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan bain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na asa o. No asino man tinatulad di tan lumaba kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin di tang agpukpuk Ay! ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din aya dayja a lalaki. Nakasla daram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupan da tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalasdaw. Uray kayo rin yung kalasada. Uray ado kayo. May saklain. Nana. Kayo, hindi Kaputan maskularo nga bagay, kaputan yaw. Ala, Ay, so ako limo kailatan. So, pag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. anyat ko na nana. Kaputan kayo. Kabutang tayo ano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasak man ti mapan ijang balay dahin ton pikat. Ha? Wala na, mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagbagana maskulado. Ay! Oho, jaklapat tiyan. Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Kat, ha? Nabarte ka pala eh? Ha? Apay, adda ka din napadangay bagam kanyak si kabakla. Anya? Adda nga rin gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo ya, hoy. Apay si ka, naglastog ka. Kasta unang lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabutang ka. Ha? Kunamsan na dyan mo. Oho, salbang ka kigi. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita ang mataglawlaw Adata dito tirsina nga mong kastakin hindi bagbakan na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka amaamuan da supot ka. Ulitin na ital na. Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo na. Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, unay yan. Ay nati ibagbaga mamaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan ti mayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanan. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta baklang. Tano saan ang mga pinasubsobak? Tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da ya baklakan ka tapag pupungto tamanan. Ay, intong kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga.
Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kung na. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak itapan. Tapno maagasan ti sakit tinakam ka. Aramidap ko naktumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanen. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay ding asawa. Gawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din no anyat makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syunga. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay, saan kumare? Anya aga po ang makaungatak kat pudnong matasupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pa'y akas taunay aguram kinibakla, si Kasyo nga. Napangkamanan nakichismisay, may sakamay. Alaman, itang adag kasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbartak ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, daytaga putan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim, maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man, unay mo da. Sopo mo ti magbaka mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de, matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo, salbag ka. Naglastog ka, nga mabutang kamat nga ron, nagpakugit, isuasupot ka. Ay, sika lang, tilastog asupot. Anusan ka lang kunakmanan ne. Ananusan ang kaya mo mususar mo. Unay mo. Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Ape ang makapaikaw nga, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman akit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mag. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay may nana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wan nana, ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak,
Adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, at tunggal adapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalisada. Gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay, sti sa pamudipay. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panang isaki mo kanyang asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin matan a binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Iso a pagyamanak unay ni bakla. Gapo iti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot kamat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarim mo unay. Tangiwa mo. Ay na, saan pa naladaw ti amin syungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakuge. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to itigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam no manutinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong, diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliveram ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Adabayar ko ija, ilakay. Order da amin da ita? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalangay ka kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh? Amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man ang tinted mo abayat, ije ba kahit? Ay, saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguradum lang nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kahit? May isa mo nagawit abakay. Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siya klakay. Manungay. Secret. Ribo manay. Ay, syempre Tsak mat ipalubos sa malugyak Makitam da ita Vilma. Dakkel ti ganan siyam. Iso adi mo kumabaratan dagiti baboy dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod no nadiskartiak. Basol ko no nalaingak amang ilakaw iso adakkel tiganan siya. Anya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wan tatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adaman ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot ti kay bagayo. Wan atag dinabang dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas damat iti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagam tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Yung tayo gusto ko maapresyo ti bayadam
Di mo idabaratan, tanariga mo lang tagtarakan. Sapay nangin na ti feeds ita. Kasta talaga tinegosyo, tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo. Tapno dakkel ti ganansya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta. Linda, bakit? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti buyer ta. Ang mga nadam mo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos nga eh. Madispos ko maadagos, tapno masukatan man iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti buyer iti online no adda. Sige, pilyam tayo sa nabarat, bakit? Wala kay. Siyak pa iti kunam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Adatarakin yo ababoy anya, Mario. At damoy, Maribel ma. Diyo ilako. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayer. Syakon, gatangag ti baboy yo. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yo, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yo. Kasaritat pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay laeng ngay. Di mo kabailan tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidiyang no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti buyer mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin nak amangilako kan kwa na. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin na itilakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayer nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana. Agyaman naklauna yan. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam. Imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man ta di ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat dahi nga ahinte. Kinapudno na, adain suro ni Nana Teria nga ahente, lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asinaw? Ni Sir Ramon, di takabangibang a barangay. Iso tisuki ni Nana Teria ita, tamayat kano ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma, a barat launay. Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak matkan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya kan, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Adda nang ikontakan mi iti baboy mi. Asino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga-kabangibang a barangay pailaeng matinapili yo a pangilakwan? Pasensya kan, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mata. Asino di mawag, Wilma, bakit?
Bayar iti baboy. Agorder man ay. Agorder ko maa. Nga maawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga eh. Adamutin sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wan. Makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apang ilakwan iti baboy da. Amin tayo, katagkasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino mo't timayat amalugi ngayon. Anyati ko na, Vilma anak ko. Dedya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki din ay anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan dano di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dedya abakat tatang. Syakmat tan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam da ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat mo't pima, dagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumurag kapay at agkapita, Vilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha, anya nga raud. Da kayo kanumot tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno dayta. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam-am mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda tinagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Syakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay na imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man ammo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na. Ay, saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tap na mapadasam mo't. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amam nga agparparikot da tao kasta pay laang matibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo ngaming gadakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot dadya aramon. Aga-agaw. Masabat ko lang dita dalan. May no, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita. Awanan, ti may tamang hilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas ta ti panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok Vilma. ah!
Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Agin dalos ka pailaang dita. Amok may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko, ibatam tibo ko. Di mo urayan asyak ti maasarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabailak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, ngam kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ahente, naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masayangan aklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang ti baboy. Tapno mo malaang tiriga na niya laki din. Na, anong taburyas, bakit? At tarakinak man langan iti baboy lakay. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo, bakit? Kontrole mo, mate. Bulan hindi napalabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan laang nga itatial daw. Mag-move on ka din, bakit? Yan laki, di mo dati. Ikaraman, di kasta ka panunutang. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabannog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat tagtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakali ti baboy mo? Wan lakay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka naragsak. Wan tanatom pungak pa'y laang matibayar a barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugi aklaunay lakay. Nan, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta Ngam daytoy laang ket dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel ti lugim bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibagam mo kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, no amok laang. Diyak kuman inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Loan niya man ti marikrik na ita. Kastamat lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutan. Panunutan tayo mata, ti pada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.